Romski jezik, romanes, pripada familiji neoindijskih ili novoindijskih jezika. Veoma je blizak hindu jeziku i deli sa njim zajedničke korene u prakritskim jezicima i sanskritu. Prakriti su grupa narodnih srednje indoarijevskih jezika koji su se koristili na indijskom podkontinentu od oko 3. veka pre nove ere do 8. veka nove ere. Sanskrit ili sanskrt klasični je jezik Indije i Nepala sa dokumentovanom istorijom od oko 3.500 godina. To je liturgijski jezik u hinduizmu, budizmu i džajnizmu. Maternji za oko najmanje 30 miliona ljudi u svetu, ovaj jezik deli sudbinu mnogih evropskih jezika od kojih je dosta toga uzeo, ali im je za uzvrat i ponešto dao. Verovatno niste znali da su reči u srpskom poput lova, dasa, džukela i druge zapravo stare romske reči. Romski pisci koji stvaraju na svom maternjem jeziku jedni su od poslednjih čuvara ovog identitetskog znamenja. Kod pripadnika Roma prema piscima, pesnicima koji su deo njih, ili ih to u nekoj velikoj meri ne interesuje, ili imaju sasvim neke druge afinitete i više poštuju maltene tuđu kulturu nego svoju. Nekolicina nas, a ja prevashodno, pokušavam da utičem na to punih 40 godina i gde mislim da ima efekta. Jer i sam forsiram tu priču da mlade ne treba ostaviti pre svega bez znanja o svom poreklu. Rekli smo mnogo puta, milion puta, da ne kažem, a to je jasno za sve ostale nacionalne zajednice, da nacion koji zaboravi svoj jezik, da nema ni svoj identitet i dolazi do asimilacije sa drugim narodima i narodnostima koji su u okruženju. Romska usmena i pisana književnost značajno može da doprinese očuvanju jezika. Nekada su bake, Romkinje, imale ulogu čuvara jezika i bile glavni stožeri očuvanja romskog identiteta. Pa ja smatram da ova nova tehnika što sad ima, da to nije dobro za decu, to smeta. I pokvari decu. Jer deca gledaju preko televizija i interneta svačega i svašta. To nekada nije bilo. Kad sam ja bila devojka ili devojčica, malo dete, kad smo bili, nama je baka pričala ove priče ste. Mi tako smo zaspali. Jer smo se kartali, igrali, ali ne sa televizijom i sa kompjuterom i sa internetom i sa to. Moderno doba i tehnološki razvoj mnogo toga menjaju u romskoj zajednici u odnosu na stara vremena. Kad u romskim čergama nije bilo svetla, nije bilo električne energije, takozvane elektrike, kako kažu Romi, i gde su noći, pogotovo u zimskom vremenu, bile duge. Tad u to vreme romska domaćinstva su se sastojala i koja su bila pre svega stacionirana na obodima sela i udaljeni i po nekoliko kilometara i gde je romska zajednica živjela sama za sebe bez onih najobičnijih uslova za bitisanje. U toj prostoriji gde je bilo 7 do 10 osoba, uglavnom su, kad se ugasi taj fitilj, kad više nema tečnosti koja to obezbeđuje, bilo to mast ili loj, najstariji članovi tog domaćinstva, uglavnom otac, deda ili prandeda, kretao je sa pričom ili bajkom koja je uglavnom sadržala Roma. Da li je ta priča bila komična, tragedija, uglavnom se pričalo. Tad u to vreme te priče su znale da traje i da se pričaju od 1 sat vremena pa sve dotle dok se svi ne uspavaju. Tad u to vreme je to bila jedina zanimacija u noćnim satima. Unuci, praunuci, čukununuci su slušali te priče da bi i oni prezentovali u ta siromašna vremena, ta za romsku zajednicu, čini mi se i za sve ostale, se prenosila s koljena na koljeno. Što se tiče današnjeg vremena, što se tiče tehnologije koje danas posjedujemo, mogu da kažem da se jako puno od toga sve i zaboravilo i uglavnom zahvaljujući nekolicini nas koji smo uspeli to da sačuvamo,
da zapišemo, da korigujemo i da prilagodimo romskom jeziku i da pre svega prilagodimo uzrastu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta što se tiče naših mlađih, a da bi oni to prenosili za neka buduća i kolena koja će dolaziti. Rajko Ranko Jovanović jedan je od najviše nagrađivanih romskih pisaca. Zajedno sa drugim malobrojnim književnicima koji stvaraju na ovom jeziku, čuva ga od zaborava. Ko znamen tog svog mog rada od tih preko 400 pesama objavljenih, a čini mi se još polovinu toga da nije objavljeno, a gde su stvarno raritetne i gde je sadržaj tih pesama ono što se tiče pre svega mog tradicijskog, mog rođenja u Čergi, svega i svačega, od tragikomičnih do ljubavnih i svega toga, ali otprilike znamen svih tih objavljenih i neobjavljenih je pesma Sostar. Zašto? Inspiraciju za tu pesmu sam imao tome blizu 2 decenije u toku noći. To je bilo negde oko 2:30 ujutru, a gde sam prethodnog dana, slično kao sada što se vodi ovaj razgovor, osetio neku nelagodnost, osetio pre svega nepravdu. Nepravdu gde sam pre svega bio u toj poziciji, a gde sam recimo od nekih kandidovanih bio 3 aršina bez neke lažne skromnosti ispred njih. Ali, nažalost, ja tad nisam prošao i to razočaranje me ponukalo u 2:30 posle ponoći da napišem tu pesmu. Sostar. Sostar se me rom. Vi čoru, vi kalo, vi bibahtalo. Sostar međi laba čuči leja. Mumrova sin zardo, ko vas očuden von, me prastav te lav, ečavo renđe te han. Ande jaka mun resete meći jasvina, rovav srdiknemo kam. Diskriminacija koju su izloženi u mnogome je doprinela da danas kod mlađih Roma jezik bude potisnut. Mladi pripadnici ove zajednice teže tome da prikriju svoju etničku pripadnost, da se utope u većinski narod. Nove tehnologije, koje, kažu stručnjaci, dodatno osiromašuju jezik mlađih generacija, ipak nisu uvek teg na pogrešnoj strani. One mogu i da doprinesu da romski jezik postane interesantniji ne samo mladim Romima, već i pripadnicima drugih naroda. Maja Jovanović, Rajkova ćerka, takođe pesnikinja sa već sada velikim dostignućima, međunarodnim i domaćim priznanjima, jedna je od retkih mladih koja ljubomorno čuva i neguje svoj romski identitet, ali ga istovremeno na pravi način kombinuje sa onim drugim odlikama koje krase jednu obrazovanu, urbanu i uspešnu ženu. Bibije, Ajde, Andre. sam ćere Bibije. Činjenica je da nam fali zaista kadar, na primer, koji će nastaviti ne samo i u osnovnoj školi. Zašto ne pokrenuti, na primer, nastavu, odnosno uvođenje romskog jezika i u srednjim školama? Mladi i obrazovani ljudi, nažalost, susreću se sa situacijom da ne poznaju svoj maternji jezik. Sad ima tu više razloga. Da li je dete iz mešovitog braka, pa na primer vremenom majka ili otac su zaboravili da pričaju maternji jezik, ili se jednostavno ne govori maternji jezik u kući. Jer često puta sam naletela na mlade ljude, a nažalost danas i na malu decu, sami kažu mi ne pričamo romski jezik. Počeli su neki moji redovi da se stvaraju kad sam počela da recitujem poeziju na romskom jeziku i otac me je pripremao na smotrama recitatora. Na 2. godini ja sam bila jedina tada iz gimnazije koja se plasirala dalje na pokrajinskom takmičenju. I to je za mene bila neka onako uzlazna putanja i što se tiče samog mog probijanja, generalno u samom školovanju, i od tada je počelo malo drugačije da se gleda i na romske devojčice i zašto u stvari one žele da se obrazuju. Jer videti tada
98. 9. godine i početkom 2000-ih da se vidi jedna romska devojčica da ide u srednju školu, zaista je bilo iznenađujuće. Naravno, nekome je to bilo prijatno za videti, neko se onako iznenadio, tipa da vas pita pa zar se ti nisi udala, zar se vi ne udajete i tome slično. I zaista nije bilo tada nije bilo prijatno slušati tako nešto i u vama to samo tada može da probudi dve stvari. Da se povučete i da prekinete školovanje ili da se izboriš i da izađeš iz te vatre. Maja ne samo da je izašla iz vatre stereotipa i predrasuda, nego se visoko vinula. Studirala je pravo, dokazala se kao aktivistkinja, pesnikinja i pedagog. Prošle godine u Zagrebu, povodom Međunarodnog dana romskog jezika, uručena joj je nagrada za životno delo. Pritom, ona nikada ne gubi iz vida svoju etničku pripadnost i romski jezik kao najvažniji deo svog romskog identiteta. Ginduira. Kana bolda mankatarmande, trajto naj. Kamav te džav, noči džanav kaj. Kali si je farba mungre trajtosko, kaj si kale e jaka čire, kaj čire balengu. O muja čilo bizo peske farbako, taj lošani maske loli masko. Kori taj korkori piravan do tem, bituko či džanavni kosem. Gindosarav, kana pašemande najsan, kaj sa kava džal. Bah si čiro dujto alav, taj vuči mava pira vesle. Me, u čardi kalimava, dromara mungre dromarnjava jasvinava. Sarporesko bar sio ilo mungro, sa tutar taj tu, saručalin ačilo. Kako ostati svoj, ne zaboraviti tradiciju i jezik koji u velikoj meri određuju našu ličnost, a istovremeno držati korak sa svetom. Znači vremenom ti polako, prvo do dece, pa do kolega, naravno da oni vide šta je ono što ti želiš da promeniš kod sebe, pa onda kod zajednice. Organizovanjem raznih izložbi, raznih akcija, raznih kampanja i puno znači kada ti ideš u kuće, kada ti pričaš sa njima, da ih saslušaš, da saslušaš njihove probleme, teškoće, a i predloge. Toliko vi pametnih stvari i ideja možete čuti od nekoga ko nema dana škole. Toliko pravilno, koliko mudrosti, koliko pravog onog života, same filozofije koja se, da se razumemo, filozofija romskog života se mnogo razlikuje i od ostalih naroda. Koliko god da ti ovde živiš vek, 2 ili 3, romska zajednica to čuva u sebi. Prema raspoloživim podacima, danas svega 3 do 5% Roma koristi svoj jezik u svakodnevnoj komunikaciji, a 10 do 15% njih zaista zna svoj maternji jezik, koji inače je vrlo strukturisan, ima 8 padeža, muški i ženski rod, sintaksički sistem, utvrđeni pravopis, alfabet od 38 slova. Na ovom jeziku stvarana su umetnička dela, pre svega na polju kinematografije i muzike, kojima se svet divi. Romska poezija u posljednje vreme osvaja sve veću pažnju književne kritike i publike. Pa but mi što avelas, satežanen, vimingre unuke, vimingre branunuke, romanes pa marihib, tačaren, te na bristen, pengi šib.